Kamenje znakova zodijaka. Svakom znaku zodijaka tradicionalno se dodjeljuje određeno kamenje koje se smatra povoljnim i ima utjecaj na život i zdravlje. Ovan. Od svih dragih kamenja, najbolji talisman za ovna je dijamant. Bik. Krizopraza daje biku odlučnost da započne novi posao, povjerenje u njegovu uspješnu provedbu, zaštitu od neuspjeha i prepreka. Kalcedono Orionu donosi radost i pomaže mu da se oporavi od emocionalnih šokova. Topez je kamen koji blizance oslobađa opasnih strasti, uravnotežuje emocije. Rak. Jedan od najboljih kamenja za rakove je smaragd. Lav. Jantar donosi sreću samo ovom znaku. Djevica. Žad. Ovaj kamen daje mudrost i pravo prijateljstvo, čuva ljubav u razdvajanju. Vaga. Opal je kamen koji vagama donosi harmoniju i mir, ublažava ljuljačke aktivnosti. Škorpion. Opal uči škorpiona upoznati sebe. Udaljava ih od stresa i živčanih slomova. Zmijonošac. Smaragd je kamen zdravlja i harmonije, često povezan sa iseljenjem. Strijelac. Topez pomaže u stjecanju naklonosti nadređenih i donosi bogatstvo. Kozorog. Zeleni malahit. Obuhvaća kardiovaskularni sustav, probavne organe, mozak. Vodenjak. Najsretniji kamen za vodenjaka je ametist. Ribe. Biser potiče prosperitet i dugovječnost, donosi sreću ribama. Štiti od urokljivog oka i daje mogućnost predviđanja budućnosti. Astrolog, prognostičar Branko Životin. Kontakt životin@astrovojvodina.com